Omusaadde akwagaana wa akwidwa okufumbirwa yakoba bikyera yakoba ati datuje kweno wakae wange oveeko okuuya omala ileyo. Best YouTube channel. Why media? Omulungi ali kwa Why Media kirungi kyokola okuba nga otugoberera kituzaamu amaani ndi Yazidi Olisigira owefe obusedde mubikado njireko ku district ya Mayuge eno ndiseeyo okuku w'omukyala gwe nabaleetera Mwogeza Robina yazaala omwana nga olulimi luli kuliya twaidwa okukyalira kwano Mwogeza wabula twayagana nga omusadde yalinga yalumukawo mbu mwide bulungi oluvannyuma lw'okulaga emboozi kwa Why Media eri abantu abavaayo batandika okuzimbira Mwogeza Robina enumba bamuzimbira enumba n'okutandika okwidandaba ku mwana twena nga Why Media iyo obuyambi bwe twaleetako okuwano okuwaako omwana okujja mu iddwaliro awendogera ano omwana bamukoze operation bamulongoosisa era nga bayizeeyo emulago for review wentuukira ntusobole kuwagana Robina nga aliwo wabula ndagaine nga omusaade we yayira waka yayira wano era yendagaine wo nga ali wano waka mweta sobola bakujja mwido era tukobera omwami ono bamweta nkwanga dafali naida ano nga omukazi yali mu mbeera mbi n'omwana wabula mbwa walumuka ebizibu wava wano lwaki walumuka ebizibu anti embeera yali eyangemaku nalumuka mu mbeera yawa nakuba kamukazi kansoka mulekaawo memaje ntawanike n'ensi olwatuuka mu nsi yanemere nakuba kanje mu maka gange ensiranirirawo omukazi abakazi lwaki mubaleetanga wakati nimbalumuka nimubalekera wana abaana nga bazira busobozi bwona yagana n'omukazi nga omwana mulwaire azira buyambi mwena azira mmere akati omusaadde yalumuka lwaki walumuka n'oleka omukazi okulumuka okwo baba embeera ebizibu byonsi tibyebereka nalumukaawo naleka omukazi wa eka olwawulira nti tutandise okuzimba numba amagero lwakugwamu wakooti yakandireyo mu Guyumba era wekirera abantu bankobera ankobali muna eka yiwaleka omukazi bali kumuzimbira enumba kiri kwetagisibwa ereyeka eri abaana bakubera kukwata iyo munama uliyida kukuwano bakati bakubera kwata naida kukumakago wano bankubera teriyo omusadde yaida kukumakago aye yali wa mawulire nga yaida n'ekintu ekyatangaza omwana ng'embeera mbi y'olulimi nga lwakola ki lwasobokera abako bati ali kujja ni mukazi wo era ngwiti yamwaganawo wabula buyambi basinga kubanga bamulumuukiriza era namwagana nga ali bulungi ino lwakola embeera olw'omwana nekyonka nesinga okuba nga kiri kukitewaanizibwa bankayo omwana bamulongoosisa olulimi batya olulimi olwo balulongokeza mu ndamule bamala balufundagazaako tibafuubula eno wabula abazungu beene abasoma nabatetenkana olulimi olwo paka balukendeeza basalako kubalukendeza bayinza okuba nga era balusala kubalukendeza kuva mu mbeera erwali mugali tibwe lulimu ekyo bwe kiri kyatwala ebbanga ky'omwana okwiribwa muna kyatwala ebbanga iwe tuwagirako tikyali nga budakiika ibiri donka iwe tuwagirako mukazi wange niyagiirako ni mwidwaliro tiwabeerawo omukazi na mwana eriyo omwidandabi bwaife amutambulirako kuba nze nguli kuba nti najja mwirwaliro obeera bebi era ngo italiwo basigala okuuma maka n'omwana oyo bandekera wano so wairanga enumba liyo bali kuzimba kyetwakola kyalimu ku amaani mwana kirimu amaani okuba nti kyalimu okuwabula kirimu amaani
kuba kimuli kola era zena ndi kukibona toswale kusula munumba nzimba iwe omusaadde ate nga suppose mwene okwezimbira wakola toswale nga bantu bajako tebakugere nga ati wena bakuzimbira buzimbire be ne baka banzimbira buzimbira nga Katonda yakireetawo omuntu ateka kuyambwa. Okay, so tukobeire nti embera tiyali nungi wane yakulumusa mu maka embera yali etya embera y'obwavu nisa eno bwendi mugano era ngulisa nzena kwendi kanje kwe mulago ndakwira ku saawa 10 ayi ko binti be leka boyidi bankobera na twali kumutwale mulago ki nza kumutwale mongo mwene atugemereku umuntu waifaire kali kuseka olokubula akasente nakuba kankuma abana omwana ono aveyo mutemune kuzanga kukolebe kwa katontono aida kubawe era baida kumwagana nga umvire gumuliku ngati na omuntu ali awo ntali kusula ndala bubimu ku kyalo kuno okola mulimo kyo gukubezaawo ku kyalo kuno wendagana omuntu alina emboole ako kutemera emboole aho gentemera emboole bampa yakasente nayamba abantu bange ebikate 10 bitemera sente meka ebikate 10 ntemera sinje 10 ebikate 10 bitemera mu mirundi emeka ntemera mirundi ng'ebiri nafuna kokulya abantu bange babaawo family yeri etya muzeyi abaana abandi bazabe mu family nga nirungi eriyo kwa itaka biki iwo we mwembere eri etya bakusala babawo muna nze mbere ife embere twavwamwere yali mbi wa bunole yali imbera mbi baba nga tebagemagana abantu batunda badade bafe batunda amataka bamuzire bafe batunda amataka bavoye baida batugulire eno era olwafuna chance nifuna akasente munaku kawama yaniriza yikonka nafuna kana kemigena nakantu bantu bange baida kubanga okusinga kwali bali mu kipangisa ate kodi kulya ate okufiki nasemba nayiga kunimwogeza nga nkati wali omusubizo okujja okumukuba embago weibwe tiwamugula gakwayo wankoko ndala ojali omukyalo okumugula omukyalo ndakujja kumugulira ndakupakasa mpola era paka era abantu baida kutugemeraku etubone nga tuba mu mbaga entukutuvu y'amaani bajja bagemera kubugemera nti era olwokubula akasente baba kubako omuntu akolaki akugemeraku kubako omuntu akugemeraku yakambwa abe oliko uyo okumuzamu abaana mbwa yezake watwalayo oku mbuga balimba abewaka anti ola omukazi nebe buko oteka kulimba mwamodo bakuwa omukazi lwaki mulimbanga ebintu ebyo walimba nebuko anti era nkoto wewiya buko nokoli kino kirikiti tiga kuwa omukazi niyo omukazi nga tumwa n'omukobya nga tumulimbye tamuleta so bana bali kubazimbira enumba okusereka baserekale muna bankuba kusooka kwidandaba musaadde oyo nkwanga nemale baide baterekeze enumba leka zipo nga jakona zipo kale kati basabire bambi tubebaza basebo ni banyaba mulikola omulimo guno gwekuyamba ku family yankwanga okwidandaba omwana okumaterekeza amaka chamani chemukola tubebazanga wayi media mwe bali kubona mbozi yaife ni mustukira mu bambi kyatwiza mu amaani wali osula mu kayumba kano era ko kasula mu kano nga olwiji wazira okolesa luwempe iwe muleta swala muku ng'omuntu nteka kuguma tizumba tiri kuwa mukira abantu nti ndi kutambula kidunga nekine kyenta kumunkende empe otibafu womu empe womu anti era omulere oteka kuba mugumu nga nsolo kuba bango ina katimba kana akensiri ensi tekukoonako kakodye kikokolesa okugumya omukazi okusula munumba ezira ku lwije y'ekiwempe omukazi okuguma omukazi okukolebwa enkozesa wakwa mama tugume mbere video kutuka tida kuba bulungi omukazi yakwibizaga mwati kale netuzera cyawo kolwa tuzera cyawo cyo kuba ndo bali wetukola omulimo gundi katonda era datulingirira era datuyamba
ne bana bali kutugemera kwera baida tulingira mumbeere tuli mu embi era tutase buli kintu kumyaka nkende ati mkuu zira kyakukola weba nafu alumuka anti era ateka kulumuka wamani kugali awo gabagali awo kuba sente dali magano leka dibe wano bivewo anti era mbandi dinti ya side yona wala mbwida kuvaawo tabana kati mbeere terera so okulambala muno mbezera ku lwije nga zako ku bantu nti baba bazirura mu kubatisa ku kyalo kuno mbe no mujase ne bavita kunjira okwe akoba ati no tichibira nti mujekeda na alimu amana nti omuntu na alimu ezira mundu asobola kunkona muntu onoda kunya zipulika oli kwa wa media ndi yazidi osigira ndikwogera ko kunima minkwanga hiba wa mwogeza yali alumwika amaka lufena lw'omukazi okuzaala omwana nga olulimi lulikuliya obula luvanyuma olw'emboozi ife abantu okutandika okwidda okuyamba nituleeta n'okubwidandabi ku kasente ne batandika okuzimba enumba nkwanga yeyize mu maka era buli saayina ali kutyama kisaada owulira otya oli gatyama mu busaawa eno tokagatya mba ndi bulungi ino tisobola kugatya tisobola kugatya kubamba ndi nti kano nagaki genalumuka muwera agendizeemu batikai galifuna ekizibu ekinene ekisingako kikai ng'olumuka awo kabiri awo mba ndi nti nteeka kuguma nteeka kuguma kuba buti nibwe nalumuka era babinfaanana abantu balinga ekumi kutunga boogera musaada kyo yalumuka ebizibu musaada kyo yalumuka ebizibu biki walekerawo waleka waka omwana wabeene n'omwana wamulwaire toba wammere walumuka ebizibu tibyebereka n'omuntu alume amala irongo so webaze kuku abatuyambako kuno obuyambi bwe naleetera kukwano mukyalawo ng'ozirawo twaita ne sente d'obwidandabi twaita kukwana akawunga kale katonda mulungi ino obuyambi na bankopera emitwalo 10 akawunga kilo 5 n'obuyambi bukasinzira kera nga bwera bukatambula era katonda kuba nti mugumye ino abatuyamba batairanga inuma baisesenga bwambere n'isaawa eno lizoeka kulya era tweda tufuna era kyokulya tujja kwirayo kunobanga ebizibu ebindi bidya mbeti da kuguma kuba buti abasinga bungi bankuba ati iwe mbaye bolibona ekizibu ekisinga awo mbaga iwe olituukaga olizala w'emitwe 3 eri abasala b'emisota olizala omusota baga oti ayi baba wene bwene ni wayi boli gwa bwamunaana boli fuka kigugu kale ntekakola ki kuguma ngere nafuna abana batugemerako batuyamba nibankwera ati amona ife eri abatuyamba wanayida maka ira yena akwani kangumi paka mukama waifu wafune chance yandagana wonze wena maka nali ntoroike ali otoroike ndera wakwenda kutoloka omukazi wali omuleka irani mukazi muna lwebi yotya mukoti ku kyalavu kabasobole okukuyambako ngandi dinga omukazi wangu oyo ngati ni bana papakuzi tuvobona nako anti muleka ko itamana ndani musani yawo ayenga era mwaganawo anange kale sole katubasabire otemulaga ajja kwirali asobola okwira olunaku lwa balaza kwero lwa balaza amalayo wiki amalayo wiki olwobwidandabi bakola ki ebaidandabi leta ku kifaani kirembone kuku ekyomwana kiba mu operation kyoletera kubambi kale tuli wano bambi wankwanga yali alumwika omukazi nga omukazi afunye ebizibu yazaala omwana nga olimi lukungulu so kiyakola kulumuka yakati anza tijja kukyebeera kino yono nebintu byange nkukuvi olwawulira ati tulese obuyambi yayize oli musadda mubazi ino kiboneka so basoli banyabo omwana we nabo bamukoze operation ekifaani kikino kibamukubira ku emirago kyambi tukimwagaine oba mwizizaayo kifaani kikino
ekifaananyi kikino omwana bamukoze operation. Katonda mulungi ndibona nga olimi balusazeeku balukendezako olimi lwali nga lwafuma kulya ndibona nga olimi balukendezizaku balusazeeku bamala balutunga nimwogeza ali wano bakola operation ngenda kwedda omwezi 24 ogwokusatu guno gwakumeka so abeera ajayi for reviews Mulago ajayi for reviews so nebyo kale tujja kuswika kano katusabire omwana ono aterere tudda kwira wano nga mwogeza Robin aliwo atukobereko ku experience ye Mulago embeera ebeera etya ayongere n'okwebaza bagire nga bamubeera wabamuyambyekuku tubona ni ku mbeera ey'omwana ndi Yazidi olisigira abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos.